welcome back to my YouTube channel. Guys, aku nama Sogo, ane YouTube channel lo, gam. Tini hingga ang piwa tanggai, bengko tangai ta, tangai an beng to piwa sih, kaba ampi tangai kan bahaya tu. Hingga orang lo tangai tu sana na, hingga naik tonggi, ane vlog baik kerang itu nih, guys. Hingga tangai kira. Hingga di mana kok? Langsung itu otokannya tonggu parawo, apa borok? Kau dari borok sekarang kamu tangga ya tak? Kadro kesiwati walang kang tangga ning lah, dia yang tangga ning kesiwati waza. Hakan sate toy kayak dia, angkai nok pirau tangga ya tak, malah nok washa kaza wate pirau dia tak, kan tangga. Hai besna, oke gari pala ha? Full deh sih tu, mana ni gari. Bawa ke bang mas, karena om pitanya ke bang mang kena. Ini om pitanya ke bang mang naik. Waktu jual kau ini, sekarang nak kamu lain rogo si jangan sih. Sekarang pemen nol kena beli, enggak borok full mah, tuh hasil jarok bang mas ini buat tang dia. Otorong na senai kira na otorong kabang makhluk alhamdulillah. Waktu itu tunggu hang Malia gari main yang naik tuh. So, kasih. 2 hours later. Hai guys, kita buka om pi bazar shop aja. Waktu itu sering asli bang ya. Apa na? Jadi hingga tuh. Oke, waktu sering itu ke bang auto malang, auto banyak vlog surat hangai, ani beng surat ta, kena itu nano kalau itu mai. Macam betul lah, anu pian. Oh, okey, bisa. Ayo bang, kamu kemana? Kita buka om pi vlog shop aja. Waktu mana ni masih auto direct kasih. Masih direct jarum mak kasih itu. Ando lalu nasi itu na, dadu kanya ando loke. Itu nasi gue, singgo halas itu, lalu singgo kayak. A few inches later. Guys, kita buka auto kelai bayi. Tang tolah ha. Ane power bank charge kai kabaza andok ane login dogan no. Ini benar power bank charge kaja charge kiri ka. Ang power bank ni apa horse charge kaja stong bosi. Charge kan kiri ozang ya nang ke bang dia ta. Kan? Benar kai kabaza. Kita buka tang malas na. Auto kelai bayi ha. Leng shobang lah apa? Wah siapa yang asal ke orang blog apa cuma ni asal borok bang ya katanya belat borok bang lah. Kalau tiru ke si alat apa ya nah ini cuma le bang lama hari yo. Orang itu habis lagi. Masa borok pulau Daman Hangker. Bersama kamu? Hai guys, kita buka ang borok shop aja. मैं अपना ओम पे थंग गए तीन क्या है ओम borok shop pala ha. Kalau हमारे parcel shop aja kan nih parcel shop aja kemenawan mah pala kan. Ya. Parcel mah pakai kan logo nara serasa berat tanah himan soman ba. Parcel shop pala ha. Ya banyak serasa berat tanah itu.
Tabo khe parcel na bala ha. Enggak, tabo kan nok thang nai ka. Nok thang ko ko boy, ko ko shi. Log na lo serasa berai tong na. Lepas ke phala ham ba. Nong dai mai. Ham hai lang ka, tu tak. Smart. Mẹ thằng này ba, mẹ thằng này sao mà đi mà khá giá lăng khá, nó hay về đi về này rồi, tên là bài cái lọ ăn thay gió giá lăng mà nó có, mong mai đồng này cái mai đồng cái đấy càng còn thằng đó càng khét, hả? Nó nghe, bắt thằng nó phải vợ, hay phiêu phải đi, lo đi. Tentu asal bebe aja matang kemana? Baik Amin aku dong sih. Reaction public. Thằng đi ya, khawa tới chiwai bay u. Saya mah tak tahu nama apa. Rồi bà cái phải nó mà có gửi sao ta khải mà đọc sao Đi hay ka. đi hay na ý hay có cái đó mà đó là hà liền la Có khai mà sơ bà cả búa có sụp. hà lý to lăng mà bự em là nào cái thích gì cả XL ship đây. em là nào cái thích gì cả hai thằng nó thích có thầu mà nếu mà rồi nó mà lấy làm mà rất thô smooth kìa mà nó nhắc cái sáng sek khai dính cái bọn này thông raw stock kalau kita kata kita bilang last night kita nambah Jadi yang mungkin dus teradar es krim kita buket untuk lama bahan es krim sawi nak pasang teh bye bye teh.